تەماشاوانەی خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ divê xelekê de mijarekî me yî sereke heye eger derfet ma û dem ma em dikarin behsa hin mijarê din bikin mijara me ya sereke Kongreya bîst û duwemîn ya kenekê ya tenekê divê xelekê de dibe ku hûn piçekî bikenin jî ji ber ku hêjayê ku mere hinek qerf û henekê xwe bi vê civata hanê bike berî her tiştî berî em biaxivin fincana qehwa we divê hazir be ji bo ku em baş tam ji axaftinê û ji qehwê jî bigirin. هيئة أوهي هاوڕێیانەی کە لەگەلیدا ئەندامی کۆمیسیۆنی بڕوانەکە بەس کۆمیسیۆنی ژینگە بەرپرسەکەی لێرە دکتۆر کامرا بەداخەوە بۆی ویزە نەیتوانێت سەفەر بکە ئەوانی تر لێرە سەراپۆرتەکان دەخەنە ڕوو خوشکو برایên hêja temaşavanên giranbiha di navbera bîst û bîst û yekê vê mehê meha Eprîlê meha Nîsanê 2024 Kongreya Netewî ya Kurdistanê keneke li Holanda civîna xwe ya bîst û duwemîn li darxist mijara me ya sereke wek bigotî wê li ser vê kongre hanê be encamnameya wê endamên wê şêweyê rêvebirina wê daxuyaniyê ku jê derketin em ê piçekî wilo bi bêhna fire û bi hûrbînî bidirxînin di qonaxa ku hîna kongir li dar bû hîna di axaftin çêdibû Kongra Netewî ya Kurdistanê kejeke qejeke daxuyaniyekî derxist û êrîşî qaş û rexne li serdana Serokwezîrê dewleta Tirk Recep Tayyip Erdogan biborin serokê komara Tirk Recep Tayyip Erdogan serdana wî ya li Iraqê rexne lê dike lê piranî êrîş li ser pedekê bû li ser Partî Demokrat kî kejeke PKK yanî û kengî di dema ku Kongreya Netewî ya Kurdistanê keneke civata xwe li dar dixe bê yekî piçekî wilo wijdan piçekî pozî bişewite bêje ji kejekê re hema we sebir bikire we bêşta me civata xwe xelas bikira piştî we daxuyaniya xwe derxista yan jî we berî civata me daxuyanî derxista we êrîşî pedekê bikira bê yekî piçekî dilopekî mejî dilopekî exlaq pozê wan bişewit tunebû di nava civatê dibêje ev çi yenî çima li eynî demê dike kejeke vî tiştê hanê dike ji ber ku kejeke wan naz dike kejeke dizane ku ev cesaret ev hestê kurdewarî tune ye çawa bijî ev hemû mamûrin û xula min li cem PKK dişoxolin meaşê xwe jî distînin ji xwe re li daxuyaniya kejekê ew ku ez behsa wê dikim ji xwe re lê biner. Berê jî me behsa şêweyê axaftin biborin şêweyê axaftin û nirxandina
PKK ji têkiliyên Tirkiye û Iraqê re ku çawa PDK dike berpirsiyar me berê behsa vê meselehanê kiriye ku yanî aslen PDK mexdûr û qurbaniyên Bexdadê yanî ne meaşê wan dide mîzaniya Iraqê qut kiriye bi piştgiriya Yekîtî Niştiman hevalê PKK bi piştgiriya Goran û Yekîtî Niştiman dizê qulekî nî yanî ji hev qut bûnê lê eynî çîrok e ji xwe yek bûn yanî yek partî bûn ji hev qut bûn û di dijatiya li hemberî PDK û Malbata Barzanî eynî perwerde eynî terbiye dîtine vaja terbiya PKK jî ser zêde bû evana me berê yanî vê mijara hanê me behs kirî ku PDK aslen mexdûr e ji koalîsyona di navbera Yekîtî Niştiman û Goran û hêzên derdora wan û Îranê û rejîma Iraqê û rejîma Iraqê û heşda şeعبî bi PKK re tensîqê dike bi PKK re tensîqê dike li dijî PDK na PKK wê were nêzîkatiyên dewleta Tirk Recep Tayyip Erdogan serokê dewleta Tirkî û planê wan çi di navbera wan de hebe wê were tê xistiye PDK daxuyaniyekî bi vî rengî hanê derdixe û kesek jê re nabêje ev çi yanî çi aqil çi exlaq çi mentiq çi pîvan di vê daxuyaniya hanê de û di van tawanbariyê hanê de çi tê de heye yanî ev ji aliyekî ji aliyê din yanî ev saziya ku ne bi xêr û ne bi ehla be ez bûm endamê wê di hezar û yazdeh de dema ku ez nû hatim Belçîka kadrên rêxistinê kadrên PKK ji min re gotin were bibe endamê kenekê ez jî ez apoçî bûm ez bûm berî vê carê me di hin vîdyoa de behs kiriye heziriya civatê wek vê civata hanê bû min dît min bi çavê xwe dît kesî ji min negot ku çawa kadrên rêxistinê vê meselehanê birê dibe dibin tiştekî çineyî navê wê keneke û Kongra Netewiya Kurdistanê wilo dikanekî apoçiyayî ji xwe tê de nanê xwe dixwin ev kesê tê de bawer kirine ku rêxistinekî serbixweyî û rêxistinekî netewî tiştek wilo tuneyî yanî ez endam bûm ez zanim û ez nav de bûm ez çawa bûm endam lê me îstîqala xwe da me îstîfa kir wek bakurî dibêjin yanî û bi name û bi nirxa û bi rexne Tahir Kemalîzade wê çaxê serokê bû nameya îstîfayê heta roja îro li cem min e me îstîqale kir min ji kenekê îstîfa kir min ji Rojtîvî îstîfa kir yanî bi şêweyekî fermî ferda çetîn jî vê meselehanê zan û apoçî bi xwe dizanin yanî an av dere û mere wan xelkê dikin lê dizanin ku ême dûrketina me ji PKK û ji kenekê û ji tenekê û ji Rojtîvî û ev çîrok mîrokê hanê hemû helwest bûn hemû helwest û helwestekî siyasî helwestekî fikrî bû ne helwestekî şexsî wekî ku ew dibêjin xem nake bere ji xwe bêjin kam derbasî Ehmed Qeremus dibêje ev saziya hanê behsa kenekê dike dibêje nûnertiya 38 heya çil rêxistinî dike ke hala em binerin bê endam kîne endam çi ne
ونجي دكارن درباسي مالبر ويب سايتا كنكي ببن ودرباسي انداما ببن ببينن دبكو اشاش بم يعني دبكو ابوشي بيجنا نراسه ليستيا انداما نهاتي نحكرن وحوجتنا نهبكن يعني وبرانيا فان اندامي هاني و جيفينا جيفينا بيستو دوامين بنجي بيستو يكمين يعني كيم زيدا هناك جفر ل او تاسو او حمام يعني لي جبور ريخستنا كي اف سروكي تنكي احمد قراموس قيش خو برسناك قي تجاري ولي درباسي ولو ويب سايتين سازي نتوي بفيرنجي دبينن كود ليستيا انداما ناوي ريخستنا هاي اف ريخستن وبنرن درباسي ليستا يعني ليستيا عندما وانكسي سربخوا ليستيا عندما وكي ريخستن هي ونه سيست چارست ناوي ببينن اوانا عندامي كنكين دبالغوري ويليستيا هاني نوليفر قوچ پروفيسورا PKK آدم uzun profesörü PKK eko endamên daimî sabitin ji ber kadrê rêxistinê ne ji xwe napirsin yani dibe websayta me ya fermî bi vî şîwazê hanê nabe dibe ev sî û heşt rêxistinên ku em behsa wan dikin dibe navê wan tê de tekeskirî be û zelal û eşkere kîne ev rêxistinê hanê ev sî û heşt rêxistinê hanê ji çar perçeyê Kurdistanê kîne tuneyê tenê navê endama heye navê endama wekî endam ne wekî nûner yani navê Cemîl Bayîk heye ne wekî nûnerê kejekê wekî kes navê Enwer Muslim ne wekî navê wekî nûnerê PYD wekî kes navê Ebdilkerîm Umer ne wek nûnerê Xwelîseriya Demokratîk ya PYD lê wekî kes ne wekî nûnerê saziyekî sivîl ya saziyekî siyasî vegerin li lîstê binerin belkî piştîvan rexneyê hanê biçekî ji ştê wan bê ev civata bîst û duwemîn e ji keneke di not û niha de hat damezrandin ew jî li Hollanda û heta roja îro ev bîst û çar sal bîst û pênc sal evana qey tecrûbe nagirin biçekî ji xelkê hîn nabin ji xwe hîn nabin wê çawa karibin meselen yekî bixwaze nas bike ka ev rêxistinê hanê kînê yê di nava vegerin lîsteya endama ava we dît yanî şikece mitineyî ji malpera wan derxistî binerin bê lîsteya endama tenê navê sêsîd çarsîd kesî heye di wê navberê de lê navê rêxistina tuneyî baş li ser çi esasî ev Ehmed Qeramûz dibêje em nûnertiya sî û heşt heya çil rêxistinê dikin ev yanî dikeve aqila mentiq tê de heye yani şêweyê rêvebirinê rêkûpêk tê de heye ana dibe ku Nilûfer Koç û Adem Uzun wekî kadrê rêxistinê ev tecrûbe li cem wan tune be mane Qerazê Zilama Zibêr Eydar û Remzî Qertal qaşo parlamentêr û li nava siyasetê de ne û nas dikin yani ana konfederasyona sandîkaya habe mere derbasî malpera wê websaytayê bibe ber dibîne çi sendîke divê konfederasyona hanê de hene çi komeletê de hene yek do sê çar bi nav bi cih bi edrês ka ev rêxistinê hanê kîne ez ê ji we bêjim kî bijmêrin Qeramûs nizane kejeke ku Cemîl Bayîk jî endame kejeke û PYD û ji xwe partiya PKK a li Iraqê û PJAK ev çar partî wejmart û ja di nav de Yekîtiya Star û Yekîtiya Jina Serbilind û Yekîtiya nizanim çi yanî de tiştên girêdayê PKK partî û rêxistin û grûp û saziyên civaka sivîl ê girêdayê PKK û weqfa nizanim çi û nizanim yekîtiya
چقماقên demokratîk û yekîtiya zirneyên demokratîk û hevgirtina daholên demokratîk û ekolojîk û tiştên bi vî rengî. Tu bijmêr tiştê tu neyê. Heta yekîtî niştiman nûnerê xwe dişîne. Dişîne wekî ji xwe re axaftinekî bike. Bes yekîtî û endamên yekîtî niştiman di nava lîsteyê de hûn ê bibînin. Lê ne wekî nûnerê rêxistinê, ne wek nûnerê yekîtî niştiman. Bere yekîtî niştiman eşkere û fermî bêje bafil Talebanî derkeve bêje erê heva min li ser mîsaq min ser belgenameya stratejî a kenekê me îmzekirî wekî yekîtî niştiman. Bere bêje ji bo ku mere nas bike bi rastî ev Kongreya Netewiya Kurdistanê KNK nûnertiya PUK dike. Bere werin biaxivin bêjin eşkere ev rêxistina hanê em endamê wê ne wek yekîtî niştiman em endamê wê ne wekî tevgera goran ne ji bin nûnerê xwe bişînin û bla bla lê di fermiyetê de yek were welatê Ewropa ya Amerîka ji wan re bêje hûn di nav de ne ya na em ne di nav de ne tiştekî fermî tune civateke daweteke yanî wekî şahiya yekî kurê xwe sinet bike û yekîtî niştiman her ji xwe re pîrozbahiya bike û ew rûnên û çay û qehwa xwe vexin û quretiyê xwe bikin û her kes veger mala xwe û qediya çû. Wilo nabe. Birêz Ehmed Qeremus wilo nabe. Tu serokek yanî saziyekî ji kertonê yî yanî. Tu ne serokê saziyekî bi rêk û pêk bi rastî etîbara wê heye yan jî hebûna wê heye û giraniya wê heye. Tu dixwaze Mesûd Barzanî were beter rûne. Ev li ser asta endama. Endamên Kongreya Netewiya Kurdistan wekî take kes yanî ne nûnerê saziyên civaka sivîl tune, nûnerên partiyên siyasî tune, kesên ku hene jî bi navê wan. Abdullah Hicab her kes dizane apo çi ye. Hacî Ehmedî her kes dizane apo çi ye. Yanî di medya xwe de PKK dibêje di sed delege hatibûn sê sed kes hazir bûn nizanim çi hazir bûn we li vîdyo nerî we vîdyo dîtiye xwe biçirîne heştê 10 ji cem me not 10 ji cem we sed kes divê Kongreya hanê divê civata hanê de hazir bûn nîvê wê ji bilî kadroyên rêxistinê êke dihatin ê ku di nav de ne û dama kamîretê ser wan rûyê xwe vedişêrin naxwazin kamîra wan eşkere bike. Ev ê li pêş xem nake. Abdelkerîm Emer derkeve ji ber quretiya bike bi berê behsa wî kiriye. Nûnerê xwelîseriya demokratîka Rojava li vê derê. û yanî bere min mecbûr neke ez defterî wekî din jî ez venekim guneh heye gunehê min pê tê yanî. Wilo bawer kirî ku Doktor Direktör Abdelkerîm Emer nûnerê Rojava bawer kirî ku bi rastî siyasetmedar û textor e. Bawer kiriye ku nûnerê Rojavayê û endamê KNK ye, endamê tenekê ye. Lê ev di sed delege û sê sed kes ev kî ne? Yani hema wilo reqema dibêjin ha. Li vîdyo jî wan vîdyoyê ku li Kongre fotoyê li Kongre vegerin ji xwe re lê binerin. Li websayta KNK jî û li ser medya PKK Stêrk TV û Anafê Fratı News vegerin lê binin û nê bibînin ka sê sed kes duê salona hanê du sed kes ciyê di duê salona hanê de ciyê wan heyî yan tune. Yani êrê kes tune wilo li dû wan bi defter û bi qelem û wilo bi hûrbînî wan bişopîne û vir û derewê wan derxînin pêşiya raya giştî kes tune heye. Tenê hoşengosî heye û ez ê vî karê han berdewam bikim. Ji min nebêjin te çi qeyîstendî nizanim çi ê ku ew ê divê Kongreya hanê de hatine hazir bûne ev hemû bi meaşin ê di nava KNK Komîta Rêveber û hevserok û
هف مروك حمو يك جوان بلاش كنكيدن نا شغل حمو بمعاشن زبير ورمزي وممزي وافاني هاني ايجابي ورش مربيجن تا براش تش قرآني وتنظام شيء افل سر استا عندما وكي تاكي كاس وكي يعني ريخستن ودماكو احمد قرموز دبيجي خمناك يعني سي وحشت اگر ام بجميرن بالناف جوی سی و حشتی هان جوی چل ناوی هانه ای ریخستنی و سازی سیاسی پارتی سیاسی چو قیزجه اپوچینه مهن میناک آنین مهن ناو آنین وکی میناک آنین دجاگه بش بیرم خوزیاش مالا خودی را لیسته در قیلن جبو گو اجور بیجم اف کیجن اپوچیایی و اف کی و اف چی و اسکارم برنجی بحث کریه لی خمناک از کارم جبو که از دروی احمق نا احمد قرموس او يخو خستي في حالي هاني يعني جيرك مرة نافي بك احمق قرتوز احمق قرتوز جبوكو ازدريوي وي وايكو البشتاوي ساكنن وايكو جير بشينادكن درخينم خمناك از جو وقتي خوش ورف علامك دمام حي اشقرت نفسي نمشي دواري ويجو ادبيات لدواري نرخاندن و رخنين سياسي از دكارم في دماهاني جوار وقتي كأمور لسر انجام نامه تنكي في انجام نامه هاني ونفقرن لي بنرن ترين دسبيكاوي بروكسل وداوياوي سري كانيه ما جيواري احمد قرموس داويا از بحسابان مسألة هاني بكمين هنجي ولو دريج وكام وكيمي يعني لأنجام نامه اوي آجفاتا 22 مينا تنكي تماشا بك سوندا والمتنا يعني دما مخوند خوا مغان هنجي ولو دريج وهنجي يعني بياننامه جسري حياة داوي لدجي بدكي لدجي يعني بقاسي إيريشي بدكي دك إيريشي دولتا إيراني ناك إيريشي حشدا شعبي ناك إيريشي رجيم عراقي ناك إيريشي يعني نابج رژیم ایرانی قرکر داگرکر نا کمارا اسلامیه ایرانی رژیم ایرانی دولت ایرانی وکی رژیم کی قرکر و داگرکر کنکه ایرانی نابینه وگرن داخویانیه ونه ببینه رژیم سوری بشار اسد مشتی حقاس السال وکی رژیم کی داگرکر قرکر نابینه و اوه داخویانیا کنکه رژیم سوری وکی رژیم کی داگر کر و قر کر نابی تاني دولتا ترك اري دولتا ترك رژیم کی داگر کر قر کر پیس فاشست نجات پرست تروریست تو اونچو بخوازن خمناك ولوية دولتا ترك رژیما ترك بفيرنجي هاني بس ايدن ونشما نزيكي وانا ونشما يوجد بحثا جون ستاندارتية ديكن ون بشيوي رخنية تند لهمبري دولتا ترك ونشما دا عيني وي بقاسي وي نيفي وي يعني شي قوتني والسر دولتا ترك دي بيجي ونشما السر ايراني نابجن حقنا السر وي حق السر او كردين روجلاتي اي كودنا افوانده اي كودنا افوانده كو يعني نابجن يكي عبد الله حجاب هي عبد الله حجاب دناف جفات مفاطات بيجي ايما لقل محوري مقاومة
عبدالله حجاب ولو بس ني خدده لسر ميسنجر بخلكيرة دا آخر إما اللي قال محوري مقاومتي محوري مقاومت كردي مي روجافا وإيه روجلات وإيه باشور ناس دكن محوري مقاومت ونزانم كي باكوريين هجا أحمد قره مستزانم محوري مقاومت إيكو عبد الله حجاب بحزك كي إيران حزب الله حماس محوري مقاومت ورجيم سوري دنافذ إما اللي قال محوري مقاومتين كي ولد بيجا عبد الله حجاب أندامي وأنجام نتني أندامه يعني كنكه سازيه كي ولو أندام ولو دردخينه أنجام ولو دردخينه يكي وكي أحمد قرموز جي أنا ميورم بحصاوي بكن أندام وأنجام كنكي وكنكي جي أنجام بككي وبككي جي أنجام دولة كور آترك يجا ويورنج مر بيجن داخو يعني شد بيجن دريجة دكارم يعني جوا بيمشوا لكم هقواسة التاني يعني خالة كيبالا مكشانت شد بيجة خالة دوامين ليفي جيرن جبي انجام نامه في داخو يعني اهاني خالة چارا يا بلغية استراتيجية نتوية كردستاني وهاد بيجة بلغية استراتيجية كردستاني كي كنكي تنكي وكسكي ولو يعني تفرميتي در ريخستنين سياسية وقبول بكن اوش خورد بيجنا قال استراتيجي خمناك برا ازويجي قبول بكن خالا چارا يا بلغية استراتيجية نتوية كردستاني وهاد بيجا لدجي هيزك كردستاني آن پارتیک کردستانی آن پرچکه کردستانی همی جورین هفکاری بداگرکران را خالا سوره خطا سوره و افکاری بداگرکران را لگوری في بلغنامه استراتيجية تنكي آكنكي خطو خالا سور خمناك سرچافها ودا آستانة تويدا بيتا محكوم كرن ما فهم كر اف خالا چارا بلغي استراتيجي نتوي قلي كرد كنكي ونشد خوازن بجمر خالي ببيرتينن جواتا گشتی وی خاله جارکی دوباره ببیر تینه و بانگ لرایداری اب خالاخانه ببیر تینه جبو چه و بانگ لرایدارین پدکه دکه که حفکاریا خواه بیا دولتا ترکره راوستینه و لدیجی داگرکریه درکوه اوه خاله بیرتینیش بو بی خمناک از جیوه خاله برز احمق قرطوز و او در دوراوی از جیوه خاله آوی استراتیجی آوی بلگه آوی از بیر بینم داخویانی آلدار خلیل کتبیجن نج مبا نش خولی سریا دموکراتیک با کردی دا آخر به ویدیو آویجی تو بخوازش اشتر بشینم کی بخوازش اندامین کنکی و تنکی زجوار بشینم نش ما بانن های رژیم سوری تیک بچونا و شام تیک بچونا و نظانم چه تیک بچونا برپرسین چندین برپرسین پککی ولو چعوی خستن چعوی احمد قرموز و گوتن امریکا دخواست لروجافا دولتکی وکی باشوری کردستانی آوا بکلی ما ری نداوی مسئله هانه ما آستنگی ما چه نکر اف برپرسیم پککی وان داخویانی هانه دبیجه برپرسیم پیده وان داخویانی هانه دبیجه مراد قره ایلن
بری دمکی دبیجه شر لدجی ایرانی نابه دبیم خود دوری شر لدجی ایرانی بکن جبر کو شر لدجی ایرانی دکه خدمتا سعودية ودكه خدمتا عرب ام شر ولو فهم دكه لتكلين إيراني وبككي جسال حشتي وحتى رجع إيرو قد نبونا تكلين بككي وصدام حسين جسال نوطيه مبيجن وببلغة وفرمي وأوجلان در روجنامة الحياة دبيجة تكلية ما بريجيما صدام حسين رهية بخواصم بيش بخن ليه قبول لكن تكلين آپو 19 سال احمد قرمز یادی سوری لی احمد قرمز سوری چی اروپا نما ده حنبیزا رژیما سوری ده نما دی پیوان نشتمان پروری احمد قرمز بحال خو نبو خلام اسلامی رژیما حافظ اسد لی آپو سروکی وی نووی سروک خاپو 19 سالات حنبیزا رژیما بعث رژیما حافظ اسد ما برپرس PKK پای بلند دکتر باهوس اردال دکتر اشکرا بزمانه کی کردی او جی گوت نجمه با و رژیما سوری تیک بچونه دیمه کی تپشتگیریا و رژیما سوری کر رژیما سوری الجمت داگر کری یا نا الجمت نه داگر کره رژیما ایران الجمت داگر کری یا نا الجمت نه داگر کره اگر داگر کر بنا تی بنا بکرانا رژیما عراقی ایکو گلک هریمن گلک بشیم کردستان دبندستی حتی نها باجارین کرکوک دبندستی واندهی اگر الجمع کرکوک نه کردستان مجارکی دنه گلک دورین کردستان دبندستی رژیما داگر کر عراقی آکو گریدای ایرانی دبندستی واندهی اون بحثابی مسئله ناکن و پارتیا و رخصنوا به وی رژیم به هر سی رژیمه داگر کر خودی دیروکه کیشی تکلیایی تاتیج مر بحثا خطا سور دکه خطا سور باوی خطا سور تاتیج مر داخویانیا دکتین خطا سور اف خطا سور گرک تو و پککی پیر ور دالقاندن اوی خالا کتو پی بحث دکه و تلدجی پدکه تب کارتینه اینه نپچی یما دامارکی ولو وكي باوي حيثيتي باوي جميل بايك بحثا حيثيتي ديك اگر دامارك حيثيتي دواد هنا دلوه اگر پچکی دلوبکی وجدان ناوا خوینا ود گره اگر پچکی دلوبکی مجید سری ود هبه ونوی خالا هاني لسر PKK پیک بینن ونه PKK محکوم بکن ونه PKK سکتر بکن شکنکی اگر اف خالا هاني براستي ون خودیه وینه ون باو برای دی خالا استراتیجیکن ورن لسر PKK پیک بینن ونه PKK محکوم بکن ونه یکیتین اجتمان محکوم بکن یکیتین اجتمان کو هفکاریا ایرانی هفکاریا حشد شعبی کرکوک رادستی رژیم عراقی کرد اف حشد شعبی کو PKK و حشد شعبی کو حشد شعبی معاش PKK دي يلشنغاري قال تدهاتيش مر بحثا خطا صورة لجم PKK نه خطا صور دما كبب PKK خطا كسك خطا شينة خطا سبية نه خطا صور ليلي دما مجار بذا PKK خطا صور كي دولود بيجه داخويانيا تنك كنك ولو بحصا خطا صور قالك تش انتي دابون وقتي متن يعني دريجة حمو ولو تش مشتي بروفاجي كلافاجي خارو مارو دوی داخويانيا هاني دو تنش بردوجن ام كونغرايانا تويا كردستاني كنكنا إلى خليل السريوة لسربي كونغرا هاني به اگر ون كونغرن خليل السريوة
لسر في نتويتا هاني أجر براستي ونتوينا خليل السري وأجر ون كردستاني أجر ون كردستاني بانا وني براستي بجدي خدي هلوستكي رخني داخويانية كي رخني لهمبري فككي ودرختنا أزانا ورم يعني برز قراموس تشلسر تيكلين فككي وتناكي ديك تشلسر دبيجة زينها ورم بسر باخ ما مستي برز سروكي كنكي أحمد قراموس كردي ما باكوري ويناز دكن حوالي كوكي ويناز دكن لكردي ما يعني كردي ما روجافا ويناز ناكن شوا كردي ما باكور عبد الكريم عمر توختور تركتور عبد الكريم عمر كسك ويناز ناك وما ويدبينن هاناجيكي ويناجيكي جمري دركه بيشتغله عبد الكريم عمر اي باكوري ويناز ناكن كي وشي ولا شامي تشبو ولا قامش لو تشبو ابيا تشوا دركت تشوا تشيبو باكوري ويناز ناكن بري بحساوي كريه ومبري بحسا احمد قرمز شكري خمنا كاتدي سب تشكي دوباره بكم لي شاهد هنا وصاغن سريه عردينه واحمد قرمز نكاروان انفورماسيوني هاني دراوتر خشبر كو شاهدنا ويورن يعني دبيبي بقرن بشهادة يعني أزل بنديمة كو أحمد قرموز بجنان راسته جبوك جا أزينا بيتر أزبالقيا لحنبري بي درخينم روشنبير ماي قورا سياسة مدار ماي نتوي برادر ماي كوكشي أحمد قرموز أحمد قرموز بريز داخوانية وي دندري كونغري ده سرباخ بن أزيب چك بوا بدم ناسكرن اف اندامي تفگرا كوكيبو جو سريكانية هي لسريكانية جيلان بنار سريكانية سرخته لور دهات ناسكرن ب أحمد صوفي رامو لسريكانية سرخته نتني اندامي كوكيبو برپرسي ريخصنا كوكي لسريكانية تيناس كرن كو د سالين حفتيونا حيشتي شرو پفچونكي مزندنا برا PKK وكوك تشيبو لميردينه لديركاتشياي مازي لنسيبينه لقلق دفرين ولس ويران شاري لجيلان بنار سريكانيا سرختي قلق الدبر بدها جافدو كشتن ونتني يقولوا يعني PKK اندام من كوك يانجي كوكشي آبوچي كوكشي هما مرة كاربي جوان قركرن كوكشي جي الوان وگرانن تي قوتن كو PKK وي بگراني ايريش دنابا كوك ده وي گراني ايريشي سريكانية بك و افيا برپرسي ريخصنا كوك بو لسريكانية أنا زانم آپوچی سردستی هاتن کشتن یا نه دما کو دناوا کوک دبو لی از دزانم او هایدار کو PKK حوالی بی کشتی دما کو اوجا دما کو برپرسی رخصنا سریکانیه آ کوکی بو اوی دناوا کوکی ده تشویق دکر کو بیامل بر خوب بدن و چناب آپوچی چاوه ما بشکینن و یعنی او آلیگره بر خدانا چکداری لهمبری بر سفداینا چکداری لهمبری آپوچی آبون کی اب احمد قراموز دما آپوچی هنک چالاکی چه دکن و ایریج دکن یکمی سریکانیه درفه و خود تسلیمی دولتا ترک دک احمد قراموز دوچه عسکریا خوشی دک ودگره
کۆکچیوی قبول ناکن تێبن خەتێ ji ev kesên piştî derbeya 12 Eylûlê nayêgirtin têbin xetê dîsa xwe nêzîkî rêxistina kok dike guh wî nadin jêr dibêjin tu ji nav me re biyayî tu yekî te xwe dikir Elîkê Betê te distê xwelsinga xwe dixist te dibû berxwedan û bersivdana çekdarî li hemberî PKK heq û girîng û erk û gerek em bikin û tu reviya tê Ewropa li Şamê namîne wekî ji we re gotî li Sûrî namîne li Ewropa jî hewl dide xwe nêzîkî kokê bike hin kontakt û têkilî çêdibin lê ne kontakt û têkiliyên xurt xwe çawa dike wekî kesayetiyekî serbixwe xwe nêzîkî apoçiya dike û mêrik dibêje di îdî wilo reklam û propagandaya PKK dike û PKK jî tînin wî îstismar dikin wî dikin serokê tenekê ev saziya bi derewa avir û vala ku ti bandora wê li ser civaka navnetewî civaka Ewropî tune tenê wilo wekî Bakurî gotî sûret memelesî wê carê ji xwe kongir mongirê xwe çêbikin civatê xwe çêbikin kadrên PKK çê medya PKK behs bike û bi daxuyaniya derxîne li dijî PKK a bi vî rengî hane li dijî dewleta Tirk saziyekî qaşo netewî Kongreya Netewî ya Kurdistanê ev ya niha serokê wê ê civata ewil bû li jêre belkî zêdekirine civata dû pîroz be ehmeq qere toz li we pîroz be xem nakin yanî xwedê çiya dibîne û berfê lê dike yekî wek Ehmed Qeremûz keneke û teneke jêr lazim e saziyekî wekî teneke û keneke yekî wek Ehmed Qeremûz jêr lazim e her dû hezar carî li hev pîroz bin Parti Demokratîk Kurdistan û serokê wê partiyê Birêz Mesûd Bersanî bibînin lê di her derfetê de temennî daxwaz û hewlê me ku em rûbirû hevlû bibînin red dikin ev cê mixabîniyê ye cê mixabîniyê ye ez yek mînakekê bo we bêjim şandeke tenekê em yek hefte li hewlê şandeke mezin ku ez bixwe jî nav debû me peywendî li gel Partî Demokratîk Kurdistan me danî me hevdîtinê xwe fermî yek hefte me bişîn dixist bêyî ku em tu karî dike me xwestem qîmetekê û rûmetekê bidin Partî û Birêz Mesûd Barzanî ku hevdîtina pêşî li gel wan bibe lê mixabin hevdîtina me qebûl nekin heman şêwazê serokê herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî jî me xweste ku em çendîn cara em dost partî rêxistinên cuda cuda me bi rêgayê wan jî hewl da ku em bibînin Mesûd serokê wezîran Encûmena Wezîran jî bi heman şêwazê hema dema ku me wek şerta kenekê 38 çend partî û rêxirawê siyasî li hêviya bersîvekê ji Birêz Mesûd Barzanî ku em hev bibînin ku me red kir ya dilê rojê serokê Tîlava Sûrî Nasir Herêrî hate hewlêrê bi xalîçeyê sor û ket Mesûd Barzanî jî derket pêşiya wî ew pêşewazî kir şanda kenekê pêşewazî nekir ev cê mixabîniyê ye em saziyeke neteweyînin qene de eger ji partiyekê di nava kenekê de nenasîbe têbîniyê wan hebe gerek hürmet û rûmet ji hemû partiyên din bigirtin
ام حضور ودز بخوازم با قوای تشکر همان رخنه همان گازه جسروک هرمی دما در مکمل دیش امبرجوانگی هر جا برچه کردستانی بخوازم لسانسیه که نتوی کردستانی پیشوازی لینام کنه که وقتی کتی کتن سانسیه که پکیکه میچکی قبول نکن جنابه و اونگش بستانه اونگش اندامی کنه کنه اون دین برا دیبینی خواه پیش جازی خواه رخنه خواه اون دکن تلی کارو خباته دکن کسی دیشیانا نگرتیه اوه دیبینی قبول نکن اوه دیبینی کود من باندورا تکه قبول نکن هنی حقیقت بو هر کسی هم ببیشه بریا کنه که بکن هم بریا بکن ولا خفتني مي قهدار كر جامير ولو البرخوت كذا جي ولو مخابنية خمجينة حفتيكي لهوليري ما وبريز مسعود برزاني وان رونا نشت بريز نيتشيرفان برزاني وان رونا نشت دلقيا كنكيكو أحمد قراموز دن أفوان دبو هي خلي سر ومسعود برزاني چوا بتر رونه وت وريخسناتا وسازياتا تنكا سبينيرو ايباري ون ايريشي پیدا كيدك ونوان دكن حوالي داگر كرا تد چب حوالي داگر كرا چما ترونه چما تتخوازه هره بسروك ريخسنكي تو يدك خاين إخانت وميخانت تدچب إخانت رچما رودنه چما ولوت حفتيكي تلوهولير دمينه پایتخت إخانت و تتخوازه هر سروك خاين رونه جبر چه هي خلي سر تهاتي كنه خب كيجن ملتي دكه كسك تند نافي جفاتي راب وره يعني چهار گوتنين ولو خوشك قطي گلوورش تر بيجه و تناز بك بيت تشي و تشقيسه سوياته تشي تس بريخسناته و داخيانيته و ارشيفا ريخسناته فال لبرچ عواي ت اندامي خصيات اندامي بكيبه پدکوی هر برای هر شخور به دوران کارکان به جمیل بایک رونه چطور بتر رونه چما بتر رونه پدکه هر شخور به صبری اوکر رونه چطور به مظلوم عبد و آلدار خلیل و الهم احمد و وانار رونه چما وان رونه ونتنی خلامن و خدمتکارن و معمور الجم پککینه پدکه چما رونه آستا خود سویا خدا خینه وکی بیاکی وقت رونه کی بیرا خوب تنکه و جا تول بر خود که تول بر خود که اصلا شاستیه کی گله کی مزن پدکه کریه کب کسی نوکور رونشتیه شاستیه کی گله کی مزن ده دیروکا کاک مسعود برزانی کب یکی وکی آلدار رونشتیه کسی یکی وکی صالح مسلم رونشتیه روش کی جروجا چما بان رونه از فیم ناکم اف شیورمنده در دورا کاک نيتشيرفان برزاني وكاك مسعود برزاني اف چه شیورمندن كده هيلن وان كسايتيه هانه اي كو ديروكا وان باوي وان و كالكي وان ديروكا واني نتوي هي تكوشينكي واني نتوي هي ورن بصالح مسلم رونن ورن بآلدار خليل بري دمكي كاك نيتشيرفان برزاني دبجينا تكليه ما بمظلوم عبد الرهي دبجو يعني تكليه بمظلوم عبد الرهي كاك نيتشيرفان برزاني دزانه اب مظلوم عبد ده 1995 فرماندار PKK بو اندام کمیته ناوندیا PKK بو ایریشا لسر پدکی او یک ج سرباز و سرلشکرین PKK بو دوی ایریشا هنه دو بریندار بو و جمرنه خلاص بو کی مظلوم عبده کاک نيتشيرفان برزاني تزانه لسر دسته مظلوم عبده چند پیش مرگین PKK هاتنو کشتن حساب جي خوستيه اب مظلوم عبدي يا آلدار خليل
وانا قد هندري هوليري هر نورن دبي توان بقر توان محكمة بك توان محكمة بك خوينا بالدها بالصدا پێشمەرگەی کوردستانە عێراقی دستیە وان دەیە هینە بۆن ڕتێکی پەیوەندیە دەیە ئانا ئەڤیا سەرۆکێ قەسەدەی و هەسەدەی و نزانم چ و کاکنێجیروان دەبێ هینە جەنەرال مەزلوم عەبدی جەنەرالێ چ جەنەرال وەختێ کو شەرێ ڕێخستنا تەت کرد وەختێ هەڤالێ تەت کوشت کتتی وت نۆت و پێنجادە کاکنێ چیروان بەرزانی تو نۆت و پێنجادە تێکەتانە ناو لەپێ مەزلوم عەبدێ ئاڤل تەڤەنەت خوار تو زارۆکێتەوێ تەسفیە ببانە جا ئەڤ ئەحمەد قەرەمووس دخوازە هەر ژمر بنێ چیروان بەرزانی ڕوودونێ و دخوازە هەر بە مەسعود بەرزانی ڕوونێ و لەبەر خۆ دکەڤە جیە مخابنیەیە ئەس دشونا پەدەکێ دەبم ئەس دەستێکتر بکەم ji Kurdistana Iraqê daha xwasa şerê herêma Kurdistana Iraqê dike heva daxuyaniya qenc û xweş kirin ku bi te rûneniştin heva daxuya tijmir behsa xala çara û dagirkeriya têkiliyê xwe bi rejîma dagirker re qut bike tu diçî cem rejîma dagirker tu di nava parlamentoya rejîma dagirker de yê wekî PKK tu hilbijartinên rejîma dagirker ku PKK di nav de hinek tişt bi dest xistin tu pîroz dike Ehmed Qeremus û ji tijmir ji PKK dixwaze rejîma dagirker birêz kak Mesûd Barzanî birêz kak Nêçîrvan Barzanî birêz kak Mesrûr Barzanî ev bi çavê xayîna li we nerin eger win bi wan re rûnên û bi wan re bid û bistînin demekî gotinê wan hûn qebûl dikin kevnê wan û nûyê wan yanî berê me jî rexne li PKK dikirin lê me kesekî ji pêşmerga nekuştiye ez neketime nava çeperê şer û min ranehiştî tifingê pêşmerge li ser distê min nehatine kuştin lê pêşmerge li ser distê Mezlûm Ebdê hatine kuştin pêşmerge li ser distê Cemîl Bayik û Sabrî Ok û Duran Kalkan û evana hemû Sabrî Ok net nav de Duran Kalkan ev hemû bi hezara pêşmergeyên Kurdistanê hatine kuştin ana Yekîtîn Nîştiman qebûl dike xem nake bere qebûl bikin bi seda bi hezara ê Yekîtîn Nîştiman jî ser distê PKK hatine kuştin di gelek sala de Yekîtîn Nîştiman jî hevalê PKK kuştiye ê bes dibê biçekî lêborîn yanî çawa yanî Mezlûm Ebdê bêje ez lêborîna xwe dixwaz ez şaş bûm bi tiştekî ne baş kir tiştekî wilo biraderên hêja we ji Mezlûm Ebdê bîstiye ku gotiye ez rexne li xwe dikim me tiştekî gelekî ne baş kir em di nava PKK me berê me da deverên xerab hiştin birayê xwe Kurdê Iraqê bikujin qonaxekî reş bû qonaxekî kirêt bû gelekî ne baş bû ez lêborîna xwe ji şehîda dixwazim ez lêborîna xwe ji Kurd û Kurdistanê dixwazim ez lêborîna xwe ji gelê Kurd dixwazim Mezlûm Ebdê tiştekî wilo kiriye eger kiribû ji mir bêjin piştre me re dikare bêje de xem nake li xwe min kur hat û va lêborîna xwe xwest xem nake hesabê wî bi hesabê ew cehşkên kulcem Sedam Hüseyn tivinga Sedam Hüseyn radihiştin li hemberî Kurda û niha li Hewlêrê ne û di nava Sadiya de ne de bere xem nake hesabê Mezlûm Ebdê bi hesabê cehşkê Sedam Hüseyn em li cehşkê Sedam Hüseyn em li wan borîne em ê li Mezlûm Ebdê nebûrin معقول xem nake çê dibe ê bere bêje Mezlûm Ebdê û ev ê din bere bêjin yanî ser çi es yanî hingî pedeke nerm û sist û xav wilo ez nabêjim çek lê xwedî helwest bin qebûl nekin bi Qeremusî re rûnanên bi aldar û maldar û bi Qesedê û Mesedê rûnenên ku hûn bixwazin rûnên herin ji xwe re bi Cemîl Bayik rûnin yanî jê wê de tir jê zêdetir
ايكو امر وتعليمات هذا جميل بايك ودوران كان دولة تركيا هم بخوازن يعني وندما بدولة ترك رددون السنين هي افو خلام وزلام دولة ترك دشن عالية كي نامين او كسين كو جريزي ما مستا احمد قرموز ولوش خوف هديناك لبيجتتي كلياما ببكيكي رتنية كنكا رخصنكي سرمخية سازيكي نتوية نا اورگانكي اورگانيزاسيوني PKK'ye. دوی جوات دما کلی گهدار دکن ناولود بر خود دکنن دنیا چه زلمه کی بروکر دروچینه یعنی هاتی ما اولو اشکیر دا آخوه بیهانه فینانسه کرنا کنکه جه PKK'ye دا مزراندن آوه جه PKK'ye آنینا انداما درخصنا انداما جه PKK'ye آدم ازن نلیفر قوچ PKK'ye افيا يعني هاتي كني خب كي ديك بيتي كليا ما ببكاكي رتنا من اندامن بكاكي فكر ليستيا نافا ايكو دناف ده ايكو فردا چتين دناف ده فردا چتين كادر بكاكي جميل بايك سروك وبرپرسي بكاكي وجابش ميرن افي باكوري ايكو ولو اشكرو بلوقي خيان كفانا اندامن زبير عيدار وانا ايه سفيلا ايه عسكري ايه ريخستني ايه وكي ارقوت وكي ريخستن لنافا اندامتيا كان كده انا وجاش براتيش مر دروا هذا كده بجنا امنا بك كنا از قبولناكم ام قبولناكم ون ما بك كير قريدن يا عيب بچکی شرم و بچکی فدی بک عمره تبي 6 سال دهاتي 2024 يعني ناني بيخوي دخو وفر شور دك فر ام نابجن وكيتن فرن شور اجا افيا سروكي كونغرا انا تويا كردستان مخابن ام وكي قلي كرد جهاشتن وي قناغا هاني كو ايفن آپوچی اون آپوچی نتنه سازی دنجی رخصنی دنجی خرا کرن هشتن کو یکی وک احمد قرموز کو حوالی کو کیبو کو PKK بدها حوالی وی کشتنه ور رکلام و پروپاگاندا PKK بک وجدان نمایی يعني فدي نمایی خلاص و باور کری کو مقامکی ولو کرسیکی خوشه ولو باور کری تنكه كنكه تشتكي ولو باشا وش خورده دناف ده بمين وين بديت دناف ده بفتسه دنافا خوشي وجنت وبحشت وديمقراطية خابوتشيا نا اي كوكشي دمالتد نرن بريس قرموز باش دكنن آپوچيشي دمالتد نرن باش دكنن دبي يو بروکرکی دروچینکی وقت بیا میش قربانیا يعني وتشيش خور دركب تبي ام قبول ناكن وين PKK قريدن ام قبول ناكن ده قبول لك